Kundlula kwemini wamake Mdluli, who was affectionately known as Mamsonto around the community, put her in a worse situation as the family of the deceased was breathing down her neck. Babe Mdluli's life was shortened by a complicated kind of illness. Beseba nesikhathi lesithi asibe sitsenyana bashadile, and the nature blessed them with 2 beautiful kids, a boy and a girl. Ngelishwa nje ushona basaseminyakeni yabo yebusha basahlala ekhaya bebede umuti. Sometimes as us blacks, we tend to ignore some little things that can be helpful tomorrow, like life covers, bomasingcwabisane, ma-wills nalokunye. Babe Mdluli kufike kufa ede iwill, kungako nje lamndenini kube khona kulwa over the things that he left, and nabosikoni nabo abadibeki phansi njengentombatane lefuna ukutinakisa ibafaneni. She never even got enough chance to mourn her husband in peace. Kuthi ngalenye ilanga bahleli phansi bakhuluma ngencubekela phambili, kwathiwa kuze Mamsonto achubeke ahlale lapha kumele ashade bhutwemini wakhe. Mamsonto ancabe athi ngeke akukhona yena lokho, futhi nje yena bhutwemini wakhe unayo inkosikazi, so ngeke akhone kuba polygamy. Kodwa lokhu ngijuluka bekusekela futhi kujabulela lo mbono. Phela kwamankabi kuyabona ukuthi Mamsonto uyabukeka makamamatheka kunaloku bathi ngesilungu ma-dimples. As time goes by, Saul Mamsonto ahlala ngaphansi kwencinzetelo yemndeni wabona kukuhle ukuthi azame ukulungisa impilo yakhe abe nekwakhe nebantwana bakhe. The family took almost everything as she was left with a handful of things, but because of the pressure, pain and the sorrow, she decided to move out and start her life from scratch. It wasn't easy ngoba naku akanako lokwanele, kodwa wakhona ukuthola stand somewhere wazamazama lapha nalapha kuze kube nendlunyana yokufihla inhloko. Being in a shack full of life, warmth and happiness is much better than being in a broken mansion filled with hatred, abuse, cold and fights every day. It was a battle for her to get her kids out of the Mdluli family, but at the end she succeeded. Now she has to make a plan for them to eat, as she wasn't working nor getting any income. It's a struggle she was facing. Oh Lord, why did you take my husband from me? We didn't have much, but he was making sure that we go to bed on full stomachs. I'm all alone with these kids. What must I do now, God? She prays and sobs most of the night. Mamsonto sometimes bekavuka ekseni ayozula msebenzi ngale emaplazini afake nema-CV etitolo bonkomatpoti, botonga mall nabomalelane. Sometimes she will bake amagwinya ahambe awathengisa khona like us. Bekuba nzima nakubo Sicelo na Judy because sometimes mababuya esikoleni batfola likati lilele etiko. Sebakhulile nabo bayabona simo salayikhaya ukuthi sinjani. Kuthi one of the good days awutfola umsebenzi Mamsonto noma nje ungabhadali lokuyaphi kodwa simo sitoshintsha ngeke kusafana. Bekasebenza nzima lilanga lishisa ahamba ekseni ayobuya seluhalele. Nakafika endlini kube msindo ngoba naku lokunguJudy sekuyabona bona. Judy nguyena omdzala kunaSicelo kodwa bashiyana ngelibanga lelilodwa esikoleni. Sewucala ukungeva kahle kuthi sekunemkhuba phakathi. Uthi makabuya makwabo atfole ukuthi naye uthanza kungena akasengakapheki akakendi lutho. Uyatilawula nje. Ubona atitfolele inkululeko yakhe kungasiyo leta naMandela. Kube msindo njalo makabuya endlini Mamsonto. Mntwanami, uyabona ukuthi la ekhaya kunjani? Your father died a long time ago and your family chased us away and took everything that belonged to you. Ngiyacela ukuthi uthanze amabhuku akho kuze ungafani nami. Ngisebenza kabuhlungu kuze nidle, angifuni one day nisokole njengami. Ngemoya lokhathatekile akhutha Judy Mamsonto. Ubona ukuthi ukhathatekile emoyeni, kodwa kungayingeni lokunguJudy kuphume ngemnyango. Hey wena Judy, uyaphi ngoba already usakhuluma nawe? Kusho Sicelo. Leave me alone wena. You're not my father. Futhi nje kube ngathi salela ekhaya ngitohlupheka la. Aphendvule Judy ngelunye. Tehle tinyembeti kuma kwakhe. Akubone lokho Sicelo aphume ngaphandle. Babe, kungani ungishiye emncane so?
Why did you let my mom ubona ukuthi she can't afford a meal sack? Now she's been insulted. Uyasolwa ngekufa kwakho. Uyinhlekisa emphakathini. If la ukhona uyasibona, please bani ingilosi yethu. Ngitoliphakamisa ligama lakho. Ngiyathembisa. Sewuze uyaphimisela sicelo lokusemcondweni wakhe. Uyakubona kuhlukumeteka nekuhlukunyetwa kwamake wakhe. Akazange afune kusala ekhaya kubo wakhetha kuhamba namake wakhe. Abuyele endlini. Mom, everything's gonna be fine, I promise. Kusho Sicelo. One day at work, the boss called on Mam Sonto to his office. Tell me, Masontos, uyakujabulela kusebentela ngini? Kubuta boss. Kona akujabulisi kodwa kude lengingakwenza. Wo, brika nedda. What if I tell you ukuthi kukhona longakwenda to change lo utitfole sone position lethe caca? Achubeke njalo boss. Wow, really? Ngenta njani? Kubuta Mamsonto ngekumangala. Athathe athi boss, it's simple. We exchange ngikuphi position? Ungipha your forbidden fruit kube imfihlo yethu. Asho asonzela athi kumbamba. Wokancane uthi ini? Ngekumangala. You know what? I might be poor but I'm not cheap ngaleyo ndlela. Igcina leyo position yana yakhe ekunuka. Asho ngekucansuka lokukhulu aphume ahamba. Emva kwaloko acoshwe emsebenzini Mamsonto. Kunemadvodza langaphandle lacekela phansi isitfundisa lamanye emadvodza ngekuphatha kabi labasikade. Uthi makabona ngathi unemandla, unesikhundla thide, bese athathe advantage webantu labaswele kakhulukati labasikade. Kulabanye vele bagcina baphocelelekile ukuthi bende lokungahambisani nentsandvo yabo ngenxa yokuswela. Some of our mothers, sisters and yes, our girlfriends face this. It's real, yet it's cruelty, evil. As men, we're supposed to take care of women. Most they feel safe around men. Mom, you look worried. What's wrong? Kubuta Sicelo. Msebenzi uphelile bantu bami. Asho abuka phansi. Ya, ngatile. Wena ma, yini lengcono lwendaba? Ha? Usilethe la ukuthi sitohlupheka ne? Asidli nakahle la ekhaya, asina uniform. I wish my father was alive. Kusho Judy ngalenkulu inzelelo. Ahlabe aphukela umagama. Enough Judy. Don't you see ukuthi she's trying? Ukhohle ukuthi bo auntie bebasiphatha njani? Bantu bami, akukho mnanzi. Sifiso sami nami ukuthi one day niphile ngcono. Ngicela nibone, nibonge nalokuncane nikutholako. Asho ngebuhlungu Mamsonto. Judy enhle kwayi lamalanga utiphathe so mara You even dodge school, uhlala unemali, awusho uyithatha vele. Kumbe uyithatha kulo sugar daddy wakho. Yathi nje utasola one day ngoba kwayena lo muntu ushadile. Uyamkhuta njalo Sicelo. You know what? Stay out of my business. Just get yourself a girlfriend so you can get laid. Ngoba uhlushwa ngusali phela wena. He's not your sugar daddy. Kuthi uyasebenza futhi ungiphatha kahle. Aphendvule Judy. Akasalaleli noma mama wakhe amkhuta. Judy, ma, avume Judy. Uyathi mvanami, indlela esiuphila ngayo ayingichazi and iyakulahlekisa. Uya eweni Mvombatana utawushayisa. Zama ukutiphatha ngoba bafana batakudukisa cedze bakushiye uvithikile. Khetha tintfo ubone ukuthi yini lekufanele before it's too late. Kunetifo la ngaphandle kuyamithwa futhi. Kukhuluma Mamsonto. When we reach a certain stage, our behavior tends to change. Unfortunately, in some individuals, it becomes worse. And in some stage in our lives, the mistake we do can have a huge impact in the future. Some stages is where we build or destroy our lives, and the dreams we had take a wrong path. Then we blame it on the universe. Indlela ibutwa kulabasembili, leso sisho siqinisile ngempela. Ichubeke impilo, Mamsonto naye achubeke ngoba ngumake loqotho ebantwaneni bakhe. Njengoba nje ungumake aphinze abe ngubaba. Azame ukufihla amahlazo emuti wakhe. Kube netimo la afisa khona ukuthi ngabe umyeni wakhe usaphila. Emva kwesikhathi leside njengemuntu nayo unayo imiva phela. And she mourned her husband respectfully. At the end, life has to go on. Wahlangana nabamahlobo ngalenye ilanga.
njengoba bekungumake lovuka angahlali ngetandla kuze kuphilwe kudliwe endlini. Akhombise musa nokutfoka mnumzane Mahlobo ngoba naku wenda kuhle kwesibongo sakhe ucela buhlobo kuMamSonto. Ajikajike kodwa uyabona ngekumamatheka njalo uma bahlangana ukuthi kukhona lokuthinza inhlitiyo la. Phela ayiphakelwa agcine avume kube njalo. Letinye tikhatsi makabuya kodobhela tikotela amkhaphe kuyotitsengisa ngoba nawo anebhakhi. Sicelo saw a change of emotions on her mother as now she was smiling a lot and kuba nemuntu lothi makafonile ajabule make wakhe. Kuye kungabi inkinga ngoba uyafuna kubona make wakhe ajabulile. Kunini ahlala amuncu ngala nguJudy ngala simo senhlalo. No man, that woman needed a break, so whatever making her happy he wished that it can always be there. Ambude sicela ukuthi ngabe yini lengaka. Aqale ngokugudla liguma kuhle kwembuti kodwa amvalele khoneni sicela imbobo ingabi khona. Lalela mfana wami, ngingasho ukuthi kunemuntu uthide kodwa kusesekusha, kusho make Sonto. Oh mom, that's wonderful. I hope he will treat you like a queen and you also deserve happiness, kusho sicelo ngekutfokoza. Kusenjalo angene Judy abuto ukuthi ngubani manje lomele aphathwe kwendlovukati. Sicelo amchazele kodwa kuye kube yindzaba nje. Oh wow, sitayicela ivuthiwe, asho ngelunya Judy. Athathe kudla adle ngoba ngiyo into la yatiwe. Anganaki kakhulu lokho MamSonto athi chubekele ngaloku bekakwenda. Sicelo aphume aye ebholeni. Uyikhonzile ibhola lomfana futhi nekudlala uyakhona. Andlule abite musa mngani wakhe baconze egroundini bayotivocavoca. Bakhuluma ngema-trials latako phela banesifiso sekudlala ezingeni lelisembili. Mntwana, I wish siphumelele lama-trials. Yo, cabanga one day sengidlalela iPirates ngibambe isiso ntwana laceleni namthwala. Yo, asho musa aze amoyitela. Hey baba, mina ngifuna ukubona ngeshiya kwetilwandle kubo Man City or bo Madrid. Cabanga nje mina nabo De Bruyne kungaba msobho wengulube mfo, kusho sicelo. Sicelo kwente njani lapho enyaweni? Kumbe ngilebhola yakho futhi? Kubuta makwayo. Ngawari ma, invonyana nje lengitoba sharp, aphendvule sicelo. Uphi sesi wakho? Kuchubeka MamSonto. Akekho, akakasho ukuthi uyaphi. Eyo, kodwa niyangikhatsata emoyeni bantu bami. Eyo ngenelela simakatha. Ambude ukuthi ngoba lama-trial akhe sekasonzela utakwenda njani ngoba naku sewulimele. Sicelo athi unalo lithemba lokuthi kutawufika lawo malanga apholile. Kusenjalo baticocela kuvakala imvumo thide ngaphandle ngoba naku bese ucala kuhalala. Aye ayohlola sicelo athi kumele enye imoto eveni. Avakala makwakhe athi kungendeka ngMahlobo ngoba umcele ukuthi ete atomatisa kubantwana bakhe. Futhi nabo boJudy naSicelo abazange babe nenkinga lelalanga abatshela lendzaba make wabo. Angene mnumzane Mahlobo kubingelelwane ahlale phansi bathi kucoca. Abute Sicelo ukuthi ufisa kuba yini emva kwesikole. Amchazele Sicelo ukuthi yena utithandzela ibhola futhi utibona amdlali logcamile emva kwaloko abe neliqembu lakhe ku-PSL njengabo Kaizer Motaung. Nembala kuvakale kugcwale tindlebe letinze taMahlobo ubone ngekunikina inhloko ngathi ujayivela amanikiniki. Kuthi cha uyeva. Angene Judy abingelele. MamSonto amadise kuMahlobo abonakale ambuka Mahlobo athi njo emehlo ajike naye aze ahlale phansi Judy. Kudliwe bamthanze Mahlobo acethe avalelise ahambe kodwa lelaliso liyasolisa. Mahlobo naye bekayimvotsa lebetihlalela yodwa ngoba mkakhe bese kuneminyaka wendlula emhlabeni. Esikhatsini lesiningi bekatfolakala khona kaMamSonto ngoba naku bayevana. Mahlobo bekamjabulisa MamSonto, impilo yabonakala ithi kugucuka kancane. Bekakhombisa neluthando kubantwana labo. Ngasikhathi ahambe naSicelo uma atfola umsebenzi thide. Wacala umjabulela Sicelo, tihambe tinsuku kube nje nokujabula endlini neluthando. Abude Mahlobo ukuthi yini lengentiwa kuze Judy abuye endleleni ngoba naku unekungalali endlini athi bekaku anti wakhe Sibongile.
wathi uMam'Sonto uyacela ukuthi amside kululeka lo mntwana nekumletha endleleni. Bathi basabuya kuyozama Sicelo naMahlobo, Sicelo abone babili umncane wakhe Juluka atehambela aphethe libhodlela lakhe. Sicelo acele Mahlobo ukuthi bamuphe ilift nembala ime imoto, ahlole ngelifastelo Sicelo amemede, afike eme ngasesivalweni abingelela. "Oh mfana wami, kunjani? Uhamba nalo? Futhi wena ngiyivile indzawo yakho naSonto. Lokunye ngiyade umuntu lonjani, kutokusita ukuthi umphathe kahle Sonto." Asho abuke Mahlobo Juluka. "Kanzi uyeyisa Utibona uyini wena? Kungako akwalile Sonto. Tibuke nje. Usiphoco indvo yekuphilela tjwala. Sis man." Atiphendvulele Mahlobo, adumise imoto ahambe, avakale athi kudzinga indvuku lokuka kuyeyana, atfule Sicelo. Kuloko bahambe bayofika ekhaya. Ngalelinye lemalanga Judy ehle emotweni, kanzi Mahlobo uyambona. Bathi mabafika endlini isuke kube ngumgici namgici. "Uyabona lendvo yakho kumele uyigcine nya, ngeke ngimelane nayo," kusho Mahlobo. "Ngiyigcina nawe yini wena yami? I'm not your child and this is not your home," kusho Judy. Athi uyamsondzela Mahlobo ngekushesha kwavuleka mnyango nguSicelo. Abude ukuthi wani lo msindo, kodwa angayitholi imphendvulo. Kepha ngekubuka kwesimo akusiwo umsindo wenjabulo, bekunekucabana kulaba lababili. Athi uyaphuma Mahlobo ahlangane naMam'Sonto emnyango. "And then waphuma ngesivinini kwentekani?" Abude, "Ask this child of yours. She's busy gallivanting ugcwala yonke indzawo. Maphoyisa ngala utawukhuta utsini," kusho Mahlobo. Liphutsa limfanele Judy ngoba naku ulihlongandlebe. Amhlalise phansi Mam'Sonto athi kuye, "Judy, kodwa yini lo yendawo? Uyabona ukuthi Mahlobo usiphethe kahle la ekhaya, nami ngalokunjalo uyangijabulisa. Zama kuhlonipha leya ndvodza. Uyadla nje kungenxa yayo. So please, learn to appreciate. Bewutobuya uthini ngoba indvodza yakho. Kodwa babemncane Juluka uyamadi lo ukuthi akusimuntu lokahle. Hope you don't learn the hard way," kuphendula Judy. "Wena Judy uyashesha kukhohlwa. Nyalo ulalela labantu labasicoshisa kwenja. Awuboni ukuthi kude lenhle lebasifisela yona, bafuna nje kusidvunga," kunanela Sicelo. Kepha kungangeni kuJudy konke lokho. Wacala kushintsha Mahlobo. Kube buhlungu Sicelo makufika emalanga ema-trials angakapholi, ahambe ayobukela Musa lo wafika wenta kahle bamthatha kuyohlanganyela nelicembu lelincane eJozi. Wamfisela lokuhle nanoma inhlitiyo beyiva buhlungu. Wabuya advumele. Kwathi makudliwa wangadli. Yena Mahlobo wabuta ukuthi kungani angadli, wamchazela Sicelo. "Yathi le genge yanamuhla iyatitshela, ngenxa yebholo nje wena uduba kudla. Nigcwele inzelelo, ngetikhatsi tethu besiyigaca indvuku uma siphuma endleleni," kusho Mahlobo alinganisa nangetandla. "Hawu babe, usho kutsini kulo mntwana?" abude ngokudideka Mam'Sonto. "Bafuna indvuku lapha, ungavumi batefe, bafuna mzaca strong," aphindze alinganise Mahlobo. Sicelo asukume ahambe. Acale ungavisisi kahle tinkulumo taMahlobo Mam'Sonto, nje netento takhe tishintshe kumkhatsate lowo kakhulu ngoba abantwana bakhe ngilo ligugu lasele nalo, noma Judy angeva kodwa luthando unalo. Athi adobhela tikotela kuvele Juluka bhuti wendvodza yakhe leyashona. Uthi idlele emabengevu naye. Bamangalelana bobabili, avakale athi, "Sonto, welele, nguwe lo." Wathi kube wamane wavuma ukuthi ngikungene, "Ngabe uhlalela kamnanzi nyana," asho ageba afuna nekuwa Juluka. "Oh, kumnanzi kuphi? Usidzakwa so. Buka nje awukagezi nokugeza, ngingcono kabi kunawe," kusho Mam'Sonto ashaya netandla. "Oh, ngiyivile indzawo yakho naMahlobo. Sitake sibone ukuthi iyotala ngomuni, ngoba lo yamlisa akasimuhle nakancane. Ungamangali nasekakukhomba ukuthi usivalo saliphi libhodo." Ukhuluma nje uyathambela Juluka. "Kodwa ngisekhona uma ungifuna Sonto," acedze aticulele achubeke ngendlela. Lawo mavi ahlabe uMam'Sonto apheke atfulule engqondweni yakhe.
Lokubuhlungu ukuthi letinye tetento vele seticalile ukukhombisa ukuthi kukhona lokusandungwana la. Uyindvodza lenesandla, naye lo mkakhe lowashona kuthiwa bekanekumhlukubeta. Manje naku sewungene naMam'Sonto wahlanyiswa naluthando, ngala mahlobo wafika wamphatha kahle kakhulu. Intfo lekade ayithini kodwa le, kodwa wahlala ethembeni lokuthi kungenteka lokhu kwesikhashana noma-ke indlela laconisa ngayo umuthi. Judy atshele lomunye wabo-anti bakhe ngendzaba yamahlobo. Judy naSibongile bebavana ndlela tsite ngoba nalokunye bekakhona Judy kumtshela. Nendzaba yokuthi ugane indvodza yemuntfu bekayati Sibongile. Ngatikhatsi bekalala khona. Afike mahlobo atfole Judy ayedwa. Ngelisha umtfola ugcoke isiketi lesifishane. Ambuke, abute ukuthi yini la yiva kulela phoyisa ngoba cishe lilingana naye ngekweminyaka. Futhi kungani atsandze loya muntu. Angaphendvuli Judy, achubeka mahlobo athi kusho kona kutsi lokwentiwa nguleli phoyisa naye angakwenta, mhlawumbe ngcono futhi. Asho asukume. Atfuke Judy nekumangala, asukume ahlehle. Ungenti ngathi unemahloni, ngibonise lodume ngako. Sewudvude, ukhiphe nemali, ayifake ku-top ya Judy lebekayigcokile. Athi ingani uyatsengisa ngoba ufuna imali, cedze akhumule libhande. Asathi uyambamba ngenkani kungena isicelo, abone lokwentekayo. Ahlahle emehlo kuwe nesikhwama bekasibambile. Ngemva kwemizuzu tsite asondzele kumahlobo athi wentani. Ngala Judy uyakhala uthukile. Amdonse ngempama ayowela le. Athi mahlobo, niyangati kahle nini ukuthi ngingubani. Nicale nithi vuka unyoko nitawulandzela uyihle. Akhiphe isibhamu asibeke etafuleni. Abophe libhande lakhe, athathe isibhamu, ahamba. Avuke sicelo, bagonane naJudy. Athi makabuya ntsambama makwabo abatfole batfulile nje ubone ukuthi kukhona lokungahambi kahle. Abude kodwa bamtshela ukuthi akunalutho. Kungani mehlo akho abebovu nemhlathi ngathi uvuvukile? Abude Mam'Sonto. Lutho ma, ngilwile esikoleni bangishaya. Judy waphuma wathi uyaka anti Sibongile. Makafika wamthela ngetinyembeti, wabuta ukuthi kwendekeni. Wamchazela ukuthi mahlobo bekafuna kumgagadlela, uSitwe kufika kwasicelo ngesikhathi. Kodwa wamcela ukuthi angayithi vu ngoba akathi ukuthi mahlobo angentani kumake wakhe. Ngala Mam'Sonto wazama ukufonela mahlobo angabambi ifoni usuku lonke, kodwa lucingo lwakhala epalini. Nembala sicelo watfula njalo wangasho lutho ngekucabanga ukuthi uvikela make